Oh, pulsa Yes. sab. Nang li la Facebook nang post gitu man direct ong lo. Eh, Ane lah hai ke ahok lu ni tachi admit lah hai. kali sar ni lina li pada ding kyo hai. Ni lina itu ning lang lo Oh, sala pusa pusa pusa. nang li pan social media ke post ni li lang o hai. Me emission lo kita nili supo ningkan polo London ke porhe ada kata mulo. La countryside kudo wrong along ke hota ke tuar ke le lira tulang. Countryside lo London nong ta. London ke hota ke Central London, East London, alapen ke West East do hai. Hota ke develop lo hai. Kita countryside ke touring hana juta tulang hota ta. Laki lalu sar. Lasi nang yung penapsi eman deta hai. Men ke pacetang klub yo ne. Kali nang lele man da chok sar sta ke klem bang le rap alap hala tuman iem tuman da punai pun hai. Azita hai. Chok chok sar. English dan pulom de room was not built in a day. Kalang. Sibet ke kudio ne do te het kotor ke tume pelang mi nahi hai. Nang pan personal la ki long lelang hai. Chok sar thang. Apare sama presiden pin ke bang ber. Bang ber hop lo. Kasar pin itu bang. Ni nang dun long le dat kisah kesu mat hai. Asi jethan ako nonang li la than da me hai. Jaga thare chini lo. Paragraph 2 pen sa paragraph 7 ke litum katiyar nahi ke lake electoral rules katiyar nahi ke litum mane lake ke hang nahi ke litum arai tulo hai. Kachi pije acha kong gabe. Article 163 pen 64 nang li langit tha. Ada ke Council of Minister. Yang tong mana than ulo hai. Ang tong Council of Minister lake governor pan hukum ki piuna acha kong ke lake article 163 and 64 teng men pulong te Council of Minister Chief Minister advisor teng si governor eklem ji lake ele tuma guardian chana lasi jaiga thar banda ni than hai jaiga thar bang pulakalang lo tar lake lasi ele tum state nang ke pula hai jaiga thar hai state lo pulong te autonomous state lo pulong te la bang ke governor ke ele tum andar lo nong ke governor ke ele tum andar kali nole autonomous state nang ni matata article 244 eta constitution of India long dulu kali magalang dulu Kalang. la silitum chahang mulu arai dulu mati sita itum ka CPG ak jakong ga mati abi la si autonomous state jong si longji pulong te phas ke cabinet decision donang la cabinet decision de ta na phila so cabinet ang ari decision na ten de si lata parliament long ke pas ye phan president of India pen extend ponang la extend pon le pen api president of India sioko je cabinet ateng pen je speaker phan laki approve lo pupen business of list tha ponang la laki speaker bang si parliament long ada discussion phan ke open koripo business of list long thapo 2/3 majority lo plong de Lok Sabha pass pen plong de la par ke Rajya Sabha pass po last office itu beton mas state longji kali magalang Kalang. kata constitution long dulu hai ठीक लासन से paragraph 2 pen sa paragraph 7 ta dulu kasi join to rong pi pen chenglok penan ke thekere tumang selono sota claim mune det ke lahino ako ada ke nang paragraph 2 pen sa paragraph 7 ateng pen polong te lake mane tang khai phanta dak thap et nangji ang than et nangji product tok dak de clear kali lasi laso porque tum ke ni ke ninkan ini lo PIL kes ki pieta nilita cerapun lo la pen cerapun pensi ninkan ini lo nil tum ke kapothai tang sita ada ke Council of Minister Assam government ng atum hukum pipida la joini si governor ta itum bhan nanta esen ng pipida lo alam bujilo nan ni nang li chini lo nilipat tu Chini la sa. kedang koereta dia din li sikit Kali lo nang ko putia lam kali lo sar sita lam bang ke eli tum rapa tamta ning ke hangdo autonomous ke ta eli ta nilita me hala execute ke nilirenge so abang lo mati ha isibe lo pute nang li matha nilike nang li pate nilirenge so bang lo dipu ke keng takit dun lo dipu cholo ki dun lo 1 minute anili yang kalang chok nilike in the name of the autonomous state in the benefit of the autonomous state chini lo
nongong jelo ceklo jonira silang jar gitu. Pate gitu ya. Sini lah sa. 2 months bandelo jel gitu. Lapen ke dongka pen dak ifu saikerelin tu kaskom ya lasri ezisi kali ya. Kaskom Nili bang ezisi ya sa. Nili ke kat sahasot ke nili fan ke nangi pat siji am bang anu gente. Nanti kom jai lo. Nili fan ke lana kisung lo he. Sita ili tum laso kisung mang ta komalo ke pajok. Ili tum aningkan kacesom. Ili tum anu tinta nali tum si ke Japon tum lo mati. Nali tum si nangi Japon lo rata fan. Sekali itu betul nama saudara putar itu mentulo kelongi lah so bangda nonda itu ciputek lah. Kali masa? Kala. Ili itu mentulo kelong puante. Ili itu mau somar fana protection. Future ke nang nilita kesar lo. Ili itu mau somar fan mentulo protection di sekpo. Itu betul nama state mentulo kelong po. Lah so position dari itu long po ikok no. Enggak nutinda ili itu mau cetan nang lang ili itu pregammente jeli tu manutin tanon UPDS puno KNLF puno KPLC puno PDCK tum dalo akemang hempreg man si kemang lo sita apor di polo itum lakaci song hore tum asam itum jika kune der asam itu polo jika kune itum jauh asam jika kune ke pulau sarante laso solution bang kumuson nanti itum singrum puante no nang itum jong si nang itum tanon ingtang olo nam tu non dak council tu ha central lo Tela soho report jo itu hempreg man teknik kalau itu mentul hempreg man posa. Dan tenang lisan dan moneli. La solam he. Reply nang people ya. La soma pulo po teli tum mangke kace song nai anu tinda kace song. No nali tum le pachun dat pulo te EPSLC kam hang teknik. Nali tum jong si hempreg man teknik EPSLC tenge hang mas teknik lo. Ke nali tum jong si pini nitum pupen ciri janet po. Pulo tala tanam tum claim pulo teli tum ka apram kan tum ninge dak lo nitum ke lagle nang tum hanang pahai po lalo nang li puno sarang ke tak chalo ba mane la se di nang than po timbong sang ho mane hempe ke hang nang li hempe kalam sining ji mate article 248 la se pini raso 1986 movement penan ki thige jang atum dolo chini lo sala Jadi tum ronggel ni cuma donggel lah penting isi kan dapat silo. Kali ni lelas yang tanpa katong tahun lapan pare nang ni usai. Surya Jan long ni tum ka bilo ka chale song pemra pet ng long poke. Hasot kini like best kar biang long sub center apa. Mai fulo presiden. Ini lah. Kar bilo chale song. Ni tum pemra pet konrong pi diran long pi tu phana kereng masih ingyang segamat me kai dot lo lagi kar biang anda hai. Lapen ke benting ki banta harogat pitilo lapen ke ako kace teron pi banta kalpun halat kungri rong parti banta la chini nang thandat pol la si akereng ke ngamasi hodaka lang tuk cewar cuma tinang julu talo kari rong pa lapen ke hola da west kar biang long la sondo sing tu so pana kereng masih piteng boplo la sonda kasi non la latest lo ni linge ulo dupik lang amen pudeng de puthai dupik chok la pen ke don non la ju jakasa hut rahul sinal pen chenglok apan kenan non tang non karbilo chal ya song long podcast mi phu thang sing ti mung phanta heli amusi chonang lo ga keng lo ap saksak sini lo nasing lahai gute phurkimu lang nam lo pulong te hemprek ben ilitum karbi tom ke ning siga bejo pini hempregamen pen abhar tum ke politics pathulo pini hempregamen pen en pen muni tu abhar tum ke jel dam nang lo pini hempregamen pen abhar ke areng husu lo pini hempregamen pen abhar ke apran dam nang lo so biru te pen kalima kala lasi lahai tuma phan pini government tum as a government ta me ke name of the autonomous state in the banner of the autonomous state kalima kala tangka puesta pini rab nangi pumat hathe kiti chang tom phan non jai gathar mata
DC ta man lo commissioner ta man lo Karbi Anglong autonomous council ta secretary cholo jadolo lasi nili mathalo employment pen latum adaya we pinmen ki tietum phan tangga poisa government pen rap nangi pusi empeklong leko sitame nilhin pen lak phopho tangka pilo de kelong ni dolang ko saran tala kalalang kelong ni tum dolang no ta ni tum tum tala kali birsi ni kelen ni pitang kelang mati chap ala menang thano lo sa kalang la lasi latum mental lak phopho pilo la pen chap kimalo adaya we pinatum phan Okchun pranatum la di masa tu pran bang sikerasi almudet lo. Latum wanda pithai lo ting ben chang lo poisa la phoponi li pijo tam thai lo. La ang tong dan dang don la so meeting hon. La si la hai pithai pana phisita me non Karbi pen kuki Karbi pen rengmanaga Karbi pen engke ko di masa la so arona hot lang mili pen cenglok penanang ke kanang atum dolo hala sohot kelong le atum dolang la pen je SDC honil party dhorom chipu pe pensi SDC atum handahang si SDC alis nang pian tungge pian lo non nang ni purson si kelong le dolang ko tum phanta non nili la ningkan siang mane ningkan siali non cheklojon ni jon thomang bo cheklojon niang bong cheklojon thom puta pupe cheklojon niang bong nili laki thi bi nong hempregamen pen la pen ke Karbi kuki ke chu a pen adai ka pen bin ki thi Karbi pen di masa adai ka pen bin ki thi lang to da pran ka ke da matum phan nilila cheklojon niang bong ang ton pi lap ji lak phopho tang ka ke joi pen chap misalo sa choro lo hai ke pinang ko lai silo de la pen hemprega puthak nilisi pu de je itu politics mane haipo nangli coursing timung election patu po haipo rempo lage people si nangli pan mandate nang people nangli pan accepted ma rejected per lage democracy long ke nang da chin for the people by the people of the people de lasi hola le beleg lo politics age lasi ni le puji ke banke je election a chapter beleg election ni soji sita communism number 1 long standing demand article 244A as per constitution of India la bangke united ni tum si chingrum nangji number 1 la lo nang si pangrum nang poti sal kali neng thalang la so pinang chap number 1 number 2 bangke border issue number 3 bangke educational quality education ka establish je phan laga thomba la sinili ihorisi nili ke political party benjong si pangrum loplong te munit ke phanang pudeji munit nang pudeji lasi ne phanang pudela ke amethang political a favor ke che banje phan amethang alli ke long ye phan si la ke pangrum lasi ni li kaskom KNLF ala sohot la pen ke KCS la pen ke Karbila metamai la tum phan si ni li pusi hala so ke la APSL si amehang thekela thekela jaka sola Pada kaskom of Karbila meda omai ofisong si meeting da dolo. Amat jai kathar phandan ni lipu prok lo la sota. Daga chu cheklo jona belang bon ke bang. La sota lang phanda pulo ang tonga dolo. La sot ke bang e soirong pitum ta dolo. Korsing teron dolo. La pen ke ko la salwar be dolo. La pen ke lai chaning leng dolo. La pen penson be gulson be dolo. La pen ke ko MLA tu minut bahini tu nilong cingse apa jaya kata tu nang liya la suke autonomous state ke kroi krei pute wajar lah hai la sorry ni ke sui nang kuri unde pusinang lela suke pu pute pu nili pu prok lang hola suda nam lah de amat apia lang pula hai nili ke pulong le pusita jo ke pulong le mane jo la tum sigi nang than long ente nili ke meeting nang dunde la la kaskom tu sinang than lo organizer tum sina than lo ke puni lipu prok lang la sore the nang lipu lo tum ke 60 si pang tang nang ji la autonomous state kya le ave punang ni si pu pute puni la so ni lipu prok lang alang li than hai la ke sop ta do hai ni li ang tong ta do ang tong
tado ang tong nilidong si Pangilo lapen jay kat pen Robindro rong pido lapen ke hola salwar bedo lai chaning leng do lapen ke se tum dado se tum lapen ke cheklo yona belang la nilha bang do hai so abe alo sotum dado ke se mane ne do ho a song a sinai ke tong hai la sinili pulang la si komoni suyong si sivet itum hang api alvin teron danang ledun ale la si sivet si donangji po bang nili po bang ke Yung si pinang lima tata, nang tumta autonomous state lam ninggelo, kapre organization tumta ninggelo asong ke doan tumta, seta hala claim rap pet nang puka cingrum isibet autonomous state ke sopta ningha, seta jitu autonomous state movement pen claim rap pet nang pohot ke nang APSL si tum belek, ke tum tal fee dolo nang ni chino kese ta fee dolo kese tum da fee dolo enge hola ASC buke men si autonomous state demand committee pulo mate ASC tum da enge siga tabe enge ASC tum da ke nang ni mata nang puta hok lo he nili panang punang ye bang nang lita nili karjuan no nili chethan tan sopta kalang karjuan no ko ne toang la hino tak nilo pene jata kalilo nang si kini pina pula sa nang ni mata ASC hol ke thek nai tum nang lita ASC claim no kalang ekdom jano nang ni mata la sona political party ke noris ke avelang even india ta vitar lang man pu ave tang olo ya mata ola sud na ekdom ni nang li phana tim sa che tong telong ne isi bang ke Dr. Join Tonong P. Dr. Sasing Terang. Dhorom Teron SCS. First class. Monsignor P. SCS. Elvin Teron GNU pen. Jawaharlal Nehru University pen se first class international politics ke pass. Pator Phangcho All Assam pen se top 10 along si number 1 gitu. B. Bachelor of Engineer. Kaya ko Professor Angela Terang. Kalang masa. Kaling kalang sinasa Puliram terang minimum qualification ke graduate ang se kalang halo sod mai ke thek re tu fi kong lo sir long sing tok bi puno borsing rong phar puno graduate ang se lo tum ta Romindro rong pi puno Chumang Kro puno Chandrokanto puno sab Bharat Kumar Timu puno all are graduate minimum ke graduate lo maximum ke high qualify lo kalang abang sini lo Karbi Anglong ke Parlin Phak Pobon ekdom development pen chenglok autonomous state pen chenglok pu sob ta nilimit thang ta khala suke latum han ke koin pakalo ita alang tumang mo si chubong rong kalima kala join rong pino huliram terang eno join rong pike rara long le cherai ya to ame konai to jara muk to nang dia chidlong ke nang sini lo lai bang ke lati hola sohosi penana kame kleme hola soke no son social media long li tum chingki boy mobile ta bela ave lo so lai bang sini lo pini nili homosti nili chini no si video theklong no mane hala bikromen nili ge mesen mati bikroman se to meeting do amlo bang meeting da bang tipo trauma prison back no nili theklong ai lo ke social media lo bang Facebook pia lo ge ende bikrom da pilo ege nili ge toy long le angge mane yo bhajo jangli bhajo se phone akre recording na me pena mange pene horizon hota me pene si chingchek pesai bisoi lam ta me recording kuri dat po kalima kalang sa bhau hai ke angge khola sot ke SC hot ke paper ta bilang TV paper ke matto protidin a paper chonala protidin ta bilang pubiang Assam Tribune chonala protidin dolo sa dolo ma dolo amara home ogrodo ogrodo la cha ke thom fiber anam ke son ke half din ta dolo sa electronic media la electronic media ko dan son pine Assam news live to Assam talk to avela na national news chala ke avela mati inge lai son ke non son mobile ta avela sa pula sosik tem nenge lona paragraph 2 sub paragraph 7 land election ala ta kle puno sa sota hai hala tumta kamatha bangke koson kamatha ne rat phane ka chong thuilo hala tumta alai no athe alang li tum han ke rada ke ma ke moyu chetok
Damoy berakik. Nang lihat so tam nang pilong yok tot popor kelima kalah. Kali kalang lo sorry, siwal hai. Kali kalau tuh lihat di situ mana puda malam hai. Nili ke kopai ke lang no ti. Tang ho. Jawab thang te sa. Nang liklem pamnya deh rat nang situ tuh ni sa. Nang li non hai ke mang jom si dolo pulo te nang li purki mu te nang li situ po kesa. Nang liklem pamnya no nang li lahai akam yong nang li pacun te tek pulo te. Lagi ini cuma suma cuma lagi. Arjuna no na hala. Dia ingat sahaja simla press meet pikir ahok mati ko. Khula soke karbiatum ke 60, 70, 80% do. Non ke itum ke 40% anang increase lah. Chalo. Non ke hello. Pasal ke kiruni nang mon po bihari tum. Penang nang mon po huda parukwan nang tum nang mon po. Penang dia bokaja nang mon po. Joson lah pene all mana non karbi tu mana sigat punang doli po. Yang karbi ang long je lasso kaci truga je that ke bon korpen je long tu kokpo. Kali mengalang timu. Kalang. Oh timu sa nili Chelsea nili pok hino hoy. Mo cingki bong na nang lipat. Oh, Thank you.